ganas semua aku buat. Macam SpongeBob. Ini dia guys, raket Victor Thruster Goku Dragon Ball. Berat 4 UG6, balancing head heavy. Stiffness medium to stiff dan max tension boleh tarik sampai 31 pound. Ketebalan shaft 6.6 mm. Ada free core handle, ada high resilience modulus graphite plus pyrophene plus whipping enhancement system 2.0. Frame sweet spot besar, jenis aerobox frame, ada high resilience modulus graphite dan hardcore technology. Setelah ditimbang performance swing weight, kita dapat 90 kilo. Gila! Ini antara raket kolaborasi yang paling padu saya pernah review. Spek raket ni memang perfect. Raket ni membantu reflex lebih lincah, zero vibration. Drop shot kita lebih tepat, padat, mempat dan smash letak. So guys, raket ni sesuai untuk agresif dan backcourt player. Kosmetik raket ni tak payah cakap. Saya boleh bagi 10/10. Siap kotak yang cantik, ada bag sarung, ada string, ada grip Goku. Sangat eksklusif dan premium. Nak rasa super sayang dan kamehameha dalam court? Beli terus sebab limited edition.